Assalamu alaikum туғандар. Егерде жақшы таксопарк іздесеңіздер, таксопаркке жөнелсеңіз, парктың комиссиясы 2%, моментіне вывод 24 саат қалаған уақытта. Assalamu alaikum туғандар. Егерде жақшы таксопарк іздесеңіздер, таксопаркке жөнелсеңіз, парктың комиссиясы 2%, ақшаны Яндекстің өзінен қалаған уақытта қалаған сумманы шешіп алсаңыздар болады. Жана ошондой эле сентябрь айынан розыгрышка машина коюлат туғандар. Сентябрдын 10-нан октябрдын 10-на чейин бир ай ичинде ким жакшы деген машинаны алып кетет туғандар. Номерлерге жазып, биз менен чогуу иштесеңиздер болот. Сентябрда розыгрыш башталат, ага чейин кошулуп иштесеңиздер болот туғандар. Мына жолго чыкты. Кудай буйрса биз да даярбыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Болот ТВ каналынын катталуучулары, туугандар амансыздарбы? Кудай буйрса бүгүн 13 saat канча болуп калды? Сааттар качы? Менде да бар го. Saat 11-ден 35 өттү. Кудай буйрса Кыргызстанга жол алдык. Жолдо кандай кызыктар окуя болот, кандай болот, канча күндө жетебиз, канча расход болот. Не болот сиздер менен чогуу көрөбүз тугандар. Бизге ак жол. Эгер сиз бул видеону көрүп аткан болсоңуз, кудай буйрса биз Кыргызстанга жеткен болобуз. Бизге ак жол тилеп коюңуздар. Чыктык анда. Общий 4-өбүз, жана бир фит бар, жана виндом бар. 3 машина кудай буйрса жетишип кетебиз тугандар. Жолго чыктык. Saat канча болду? 11-ден 34 өттү. Мен заправка алдым, onlar заправка алады экен, а? Заправка кетти. Пробегти 0-га коёлу. Кудай буйрса кеттик. Бизге ак жол тилеп коюңуздар. 2 күн 1 saat 55 мүнөт дейт. 3700 км Бишкекке чейин. Кудай буйрса жолду баштадык. Menin bala boydon kalgım gelir, balalık göz aldığımın elestelip, mariste cıldım buzulay ki. Ha menin bala boydon kalgım Пензаға келіп қалдық, құдай бұйырса Пензаға. Самараға где-то 300 километрдей қалды. Арт жақта жаңбыр жауып атты. Бұл жақта анша емес. 3300 дейді. 5-ден 57 өтіп қалды. Кетіп отасы екен. Koyup gitti, az жаңбыр жауып атат. Соның көрінеді екен жолдары. Yetişip кетіп атышты анағылар. Чурген, а? Болот ТВ ролит. Красавчик. Молодец, он жугеле. Пробка. Saat 1-ден 45 өтіп қалды. 1-ден 45 өтті, біз Самараға жетейін деп қалдық. Самараның сыртымен өтіп кетеміз. Samara.
Самарадан нары Оренбургка чейин 450 километр. Оренбургдан нары Солилеск бар, анан кийин Грозница, Сагарчин. Bir gün 12 saat дейт, 2700 километр калды. Самарадын сырты менен өтүп кетебиз. Анан Оренбургка 450 километр. До конца беребиз, Кудай буйруса. Бирден 46 өттү. Жана заправка кылып алдым. Заправкага кирип. Москвадан чыкканда 2,5 миң койгам. Жана токтопта 2,5 миң койдум. Вообще 5 миң. Ошо менен Кудай буйруса Казакстанга кирип барабыз. Канча километр? 638. Saat 6'dan 48 ötüp kaldı. 2299 kilometre kaldı. Оренбургка жетейине kaldık кышыйт. Az kaldı Оренбургка. Жолга токтодук. Мен уктап калдым. Түн saat 2'de рульді бергенмин. 3 saat уктадым. Укташ кыйын. Я посмотрим. Кандай келет азары? Союз малына түшіп қалғандай болғанда кезінде ма кетішті арауға. Негізі Москва әлі жақсы жөнде көп тұр. Облас вообще. Айыл-айыл о машиналары вообще. Волга такси болып жүреді. Москва әлі өзінше 2014-тен жоғарысын албайды. Авария қату болып тұр. Ой. О, нарақта бір машина жүреді. 3 машина келді. О, нарақта бір машина жүреді. Ылдыйға түшіп кетті тұр. Вообще бүктөліп қалып тұр. 3 машина келді. Таға. Соль-Илеск. Соль-Илеск. Benzin işine kaldı. Kaç kilometre? 165 kilometre. Kuday bir saat 75 kilometreden Granitsa. Granitsa'nı öte olsa kanan koyarız. Arzanırak. Çayga toxtadık. Kaynağı için görüyorsunuz gaz menen. Roltonu jeyiz hazır. Sık geldi adamla ha? Tamam toxtat onu. İştekimiz. Valin göz çıkırdı.
Не кыласың, кофе ичесиңби? Кофе içeceğim. Мына биздин холодильник. Ачты ачып көрсөтөйүн, а? Нан бар, су бар, колбаса бар, майонез бар. Кофе бар, бир пачка бар. Мында салып койсо, бир темпте кармап турат да, холодильникте алып салып койгонбуз. Az кофени кылабыз. Границага аз калды, Кудай буйрса. Берки Фит менен Виндом келсин, артта келип атышат алар. Алар чайханадан чай ичти, биз экономдоп атабыз. Оны экономдоп коебуз да. Кайнады чай? Машина кирип алып калды кичине. Akkan su düzge talbayt, say bolboso, karangı jarık bolboyt, ay bolboso, çırakta bilip küybeyt, may bolboso, tamanın gürkü kayda gül bolboso. Gül açıp kuvat albayt, gün bolboso, akındarır dayalbayt, dil bolboso, düşmanın cezganabı sür bolboso, ağatu gürkü gelbeyt el bolboso. Komuzda namaz çıkbayt, kıl bolboso, suyunu bel galabayt, ır bolboso, ayaldın gürkü kayda çaç bolboso, tolurdun salmağa az taş bolboso. Budana taşır kabay, ton bolboso, kurutmay gaydam bolat, süt bolboso, emgekçili toktan almay, diş bolboso, tama kadam girbeyt, tuz bolboso. Nan çaynap jutalbaysan, diş bolboso, balbandın atı çıkbayt, güç bolboso, gözlөгөн maksatıma jetalbaysın, kolumda bardık jarak büt bolboso. Arıktın görkü kayda tal bolboso, çarbanın gör. Saat kança oldu? Saat 10:46 öttü. Koy. 12'den 46 öttür. Telefonunu qarayın. Bu уже Қазақстандыкы да. Ал Россияныкы. Россияда 11'den 35 өткөн чыкканбыз. 25 саатта келип кетиз ошондо. 1 суткада. Кыйла келип алдык. Фуралар өтө өчүрдү экен. Азыр пытыр кое берет. Кетебиз кудай берсин. Россиядан өттүк, Кудай буйрса. Казак аңгирели деп турабыз. Эсен аман өттүк. Мына жаздан бир адам калып кетиштирабы бар экен эле. Жаз дейм. Не болот эми билбейм. Мына Gentra'nын жүктөгөнүн карагылы. Ошо 4 адам бар экен. Saat 12:30 болду. Az бул жагына аз эле турсак керек. Пытыр ат саат. Қазақстанга өттүк тугандар, Кудай буйрса. Москванын сааты менен 2'den 25 өттү. Saat 11:12'de келген болсок, короче, 1 суткада келдик да Казакстанга. Бул жака өтүп, не кылдык? Страховка жасаттык. Нол жерлерде 1800 деди. Ал жерде 1300 деди рубльга. Анан ошо жакта 1200 деди рубльга. 1200'den жасаттык. Анан кийин курс өтө эле пас экен. Мен былтыр алмашканда 60 болуш керек эле. Азыр 43'тен экен. 10.000 рубль берсем 43.000 теңге болду. 10.000 алмаштырдым, эми жетип калса керек деп атам. Жолдон не болот дейм. Рубль 43 экен. Ошо эми Сагарчинден өтөм десеңиздер, граница Сагарчин. Ошол жакта 1200 рубль. Анан сим карта 1000 рубльдан берди, бир сим карта алдык. Saat 2'den 26 öttü. 1 saatte. Ne kıldın? Saldın mı sulardı? Bir aç koç. Aç.
Ана біздің холодильник. Телефонда. Құдай бір сағыз бір жарым саатта жолға шығамыз. Виндом тұрады, фит тұрады. Мынада келіп отқан бір бала қалып кетті. Штрафы бар екенле. Если шығам десеңер штрафы бар деп төлеп шыққыла. Такси қылшы екенле. Правасын ошо штраф алып жүрген екен. Штрафы төленеле екенле. Границаны чарба қойды. Қазасын өткізбей қойды Россиячы. Москваға кетті қайрем, нарақта тұрады, машина қарап атам жоқ дейді. Машина тауып алып кетсе екен, алып кетіп қалса екен деп атабыз. Ошентип бір балабыз өтпей қалды границадан туғандар. Штрафтар болса төлеп қойыш керек. Жолды олайыз Құдай берсе. Ақтөбеге 100 километр азыр. Кеттік. Жол жағын ем, не болады? Без приключениялы кетіп қалайлы ем, тынчаман. Так, Россия келешекті өтіп кетейін, Россия келешекті екілеге ай досту, Россияның içinde, Қазақстан келешекті. Ақшада көрген жоқ бұл, штрафтаға жазған жоқ. Жөнлі ошо пассажирлердің документін текшерді, регистрация просрочный емес бе, ошо эле. А так тынчеле келдік. Бензинді құйдық, жолға шықтық. 11 000 теңге ғой. Бензин батып кетті ғой. Красный жаным қалды да. Жетсек болды еме. Тігем, Құдайым ақ жол берсін. Бұрауына бір күн болды. Қаншада километрден кейін Ақтөбеде 100 километрден кейін фуралар тізіліп тұрады. Арты көрінбейді ғой, Жайсаң дейді, жайсаң. Навигатор таптым. Навигатор таптым. Қаншаға қойды? 3-ка. Антып Ақтөбеден өткеннен кейін төне жолықтырып қалдық. Ошондо мына үстү тегиздери эркектери? Үстү тегизи гана. Мына мисалы мына да. Жанагы она ортосу ачыгы, ургачыбы? Экөө үйлүгү ургачыбы ошо дегеле. Тиштебей? Түкүрөт. Бетиңе түкүр койсо. Сен спонин дурайында. Мына ургач экен экөөлүгү ара. Айырма. Салам алейкум бауырлар. Жагдайлар жакшы ма? Қалайсыңдар? Дұрыс па? Айнектен басын киргізі келмес. Сүйлеп отыр ана. Ооа. Эми ушундай бе? Мөө дегенде эле го. Эле жаман соң кене. Хромтау дейді, Хромтау. Жолдар өте нашар. Машинаны аяқ тоғырың ұрып кетті. Көтеріп алып жүрқаған келеді. Кет атасы кейін. Налар неге өшіртке тұрады? Газы өшіртке тұрады екен да. Жаман көп тұрады ба газы өшіртке? Менде ұқтап қалды барды. Ошоға кейін сөйлеп атам, өзім кеттім. Айнектер, чымындар өлө беріп жауышып қалып, қашқан жетішпей қалдады. Айнек өлді. Жусаңдар кетпейді. 1750 километр, 21 саат дейді. 21 минутта заправканы қылып шықтық. Бак жарым бол еле. Жарым қылдырбай еле. Сырас деме қалдық. Бензин құйып алып, кеңірі жүрелі депчі. Анан кейін бір 3 саат айдайлы. Анан кейін ойлалмашабыз. Тоқта ойлайды отабыз. Жол өліп қоптырем. Мына жерден бір жақсы жол болса деймін. Жаман. Так, бірінші границадан шыққанда красный жаным қалған әлі. Тағы айдап келдім. 11 000 теңге қойғам. Азыр 5500 қойдым. 20 қанша литр келді.
жазып коюп атам. Канча бензин кетет? Аны айтып берем. Кетти, аз жолду улантабыз. Mo bamperден сетканы коюш керек экен, мындан карагыла. Жакшы эле койгон экен. Сетканы коюш керек экен. Так, Кызыл Ордага 50 км калыптыр. Мен уктап калыпмын. Түнү саат канчада бердим? 1де бердимби, 12де бердимби, ушундай бердим. Почти 500 канча километр айдап коюптур. Она брадан. Же уктабой деген. Кызыл Ордага аз эле калды. 50 километр. Общий 11 saat калыптыр Бишкекке чейин. Uyku buştu. Kızıl Ordaga kelip kaldık. O жерден çayda içip çıktık. Kızıl Orda deydi. Saat kança oldu? Moskvada 7'den 31 öttü. Kazakistan'da 9'dan 31 öttü. Çayda içtik. Çaşlar katıp kalgan eken. İşte duşta kılıp çaşta yumuşatып koyup ayrı az жолго чыгабыз. Hem токтобой до конца кирип барабыз эми. Айдей береличи, калса салабыз же Бишкекке салабыз. Бишкекке эле салабыз го дейм. Анан берки фит калып кетти. Жолдон таппай калдык, же интернет жок. Же звонок кыла албайбыз, же номери жок. Азыр жерге келип Wi-Fi менен жандырсак, вообще алыста калып кетти. Виндом экөөбүз келип атабыз. Жарышкан бойдон мышык чычкан болуп. Так, ошондо канча болду? Daha 4 saatten yine 2 sutка болот экен чыкканыбызга. Пока 1,5 sutка. Почти. Кеттик анда дальше. Фуралар кетип атат. Аз калды бул жана 900 км калды Кудай буйруса. Көрдүңбү? Алыстап туруп бер. Түркистанга келгичекти гаиге түшкөн жокпуз. Түркистанга почти 100 км калды, ага да жетпейт. Экөөбүз тең тосто. 1,5 рубль 5000 теңге бердим. Наркы виндонун тонировкасы бар экен. Надан кийин видео коюп коюп, тонировканы сыйрады. 5000 рубль бердик, где-то 3000 теңге берди. Тоспой бир чыгарып алды. Не кылабыз? Ойлонабыз да. Ошондой. Скорость менен түшүп калдым мен. Ойлонууга аракет кылыш керек. Ак деле скорость менен эле түштү. Тонировкасын бармак туруп алды. Кеттик. Шымкентке 257 км дейт. Жол дес жок. Çırayı jarık, gelişken sulu, köksüm bir kambay, köngülümde jay, oylurumda sen, aman bolgun deyim, ajarыңа men arbalıp dedim, kangsandırgan ay, talastık kız ay, suktandırgan ay, sulu kızım ay, hayalamdan ay, jaralgandan ay, sen boldun sulu, talastık kız ay. Şam çıraktaysen, kүйüm öçpөгün, bolgonum sizge, harna kütöyün, aksıyımda sen, aman bolgun deyim,
ажарыңа мен арбалып келем тамшандырган ай таластык кыз ай суктандырган ай сулуу кызым ай аяламдан ай жаралгандан ай сен болдуң сулуу таластык кыз ай Bosan Sezer üylöngüle endi жүрөрүбө. Assalamu alaikum ardaqlı zamandaşlar, kımbatlı Kırgızstanlıklar, salamatsızlar mı? Bosan Sezer. Bosan Sezer üylöngüle. Gözüңөргө майдай жагат. Bosan Sezer üylöngüle. Түркистанга келип калдык, Түркистанга. Мына жерде 60 менен жүрсө болот да. Бир гайга түшкөндөн кийин 50дөн ашпайсың го, черкин. Чын эле секин кетеренч. Кыргыз эли тырышып калыптыр. Тәте, качың? Эле менен секин. Түркистанга келип калдык, Түркистанга. Саат канча болуптур? 11:25. Анда транзит номерде кеттат Москвага. Бишкектен. Мынакта мечит түшөттүр. Сол жак бетте. Sol жақта болмы жаңа адамдар екен. Мына жаққа соңдық меншік құрып жатыр. Адамдар сан салып тұр ғой. Олар да чоң сала албай тақшайды бізге оқша. 10 этаж, 9 этаж, 12 этаж болды ойлы. Кертістері көп болады да бұл жақта да. Россия олығында. Бауырым айда. Önce город екен Түркістан. Тарас, Таласқа салбай, Бишкекке эле сала алчу дедик. Жолу кичине тегизирээк, узагыраак бирок Бишкек менен айдай береличи деп Бишкекке салып атабыз. Чалдоор менен өтөт Кудай буюрса. Секен айдай береличи. Мынабу алдыда кетип аткан 470 дагы Кыргызстан номер экен. 07 Талас беле, Таластык экен. 07-007 дейт го. Номер күчтүү го. Мына мынтип туугандар, границага да келдик. Кудайга шүгүр. Саат канча болду? Саат 6-дан 42 өттү. Бул Москванын сааты боюнча. Кыргызстандын сааты 9-дан 42, 3 саат разница барбы? А биз Москванын сааты менен 11:30 чыкканбыз. Ошондо 6 болсо 2 күн 2,5 суткада келиппиз да. Бул жана 6 саат. 7 саат общий. 2,5 суткада Кыргызстанга кирип келдик, Кудай буюрса. Базар күнү чыкканбыз обедте. Понедельник обед 1 сутка, бүгүн вторник обед 2 сутка. Уже кеч кирип калды 2,5 сутка. Эми ошко канчада жетебиз билбейм. Немеге келдим? Бишкек тарап эле. Границанын аты. Чалдоор. Чалдоорго келдик, ушинтип Таласка салалы десек, кече 2 күн мурун бир тааныш чыккан эле. Ал жакта да эми мурундан бери бар негизи. Мен былтыр солярч менен кетип мында дагы тийишкен. Кеминде 2000 алып атат дейт. Жаныбызда дагы бирөө болсо 4000 бериптир. Токтотсо кетип калган экен, аркасынан кууп барып токтотуп чынтыктарын чуклап алып коюптур 4000де. Бизге дагы кой деп бул жака салдык. Бишкекке чейин канча километр экен? Москвадан чыкканда кылдым беле. 3437.
3,5 километр болуп калып ошондо. Ошол аз Кудай берсе границаны өтсөк анан секин дальше Ошко жолду улайбыз. Фит калып кетти. 300 километр артта келип атат. Түнү жалгыз калып кетти, интернетим өчүп калып мен ал менен сүйлөшө албай жоготуп жүргөм. Ошол Казакстанда бир адамыбыз обратно кеткен Москвага. Жетти жетпеди билбейм аны. Фит билет, фиттин клиенти болчу. Анан туугандар дагы айтып коеюн. Штрафыңар болсо ал бала таксиде иштейт экен эле. Штрафыңар болсо, налогуңар болсо границаны чыгам десеңер штраф төлөп койгула. Штраф бар экен деп эле чарба койду границадан. Ошентип эле. Анан видеонун аягында жеткенден кийин Кудай буйруса канча бензин кетти, канча расход кетти айтып берем. Казакстан боюнча бир эле гаит тосты. Биринчи жолу. Анда дагы скорость түштүм эле нормально 90-70-50 болду. Секин эле түшүп кетип атканмын. Скорость жүргөм да, секин 90 болду, 90-70-ке 70 түштүм. Эми мептеп акча алыш керек да. 1,5 рубль 5.000 тенге, ошондо 2,5 рубль алды, почти. 2600 рубль алды. Беркиден 5.000 рубль. Эми алдында билинбейт, мен сезген жок элем 5% тонировкасы бар экен. Башка гаи тоскон жок. Россиядан да акча берген жокпуз, ошол эле. Бензин койдук, суу ичтик, тамак ичтик болду. Мынакей туугандар, туннель бүтүп калыптыр да тоо болот экен го. Тегиз болуп, супу жок. Яма жок. Жарыга? Жарыгы светеден көйт. Светта көйт тур, жарык тур. Болот экен да. Ушу кичине чоңураак болгондо өтө сонмолот эле да. Оларам ки болгон экен да. Ошондой. Мына гамет кандай? Тигидин да. Бирок сонун бүтүп тур. Адас, ызычуу менен зорго бүттү. Музыканы өчүрүп койгон. Авторский права болсун. Сон. Молодец. Жашасын Кыргызстан. Кыргыз элим. Эмне көрсүн. Болот экен ушунун мурун эле кылса болот эле. Көрүп алгыла туугандар, көрө электер. Жолго чыгайын дегенде. Ооба. Сон. Молодец. Вентиляция болсо керек амна деп Бары да. ичинде бар. Камастар түтөт да. Сөзсүз да. Биз кыйла жакындап калыпбыз туугандар. Мына жерди ким билет? Жанагы жарма саткан жер. Тоошудан түшкөнмүн. Тоошудан түшүп эле уйкум келип бергем, уктаганмын, эч нерсе билбейм да. Чычканда токтоп чай ичиптир. Ушул жерге келип токтогондо ойгондум эле. Өтө катты чарчаган экен, уктап калыпмын. Жолду тартып кетем деп аты ойлоп уктап калыпмын. Бычактала. Талайка. Уктап иш бердикпи? Жаман уктаппыз бирок. Шамалды сай болуп калабы, каяк болуп калат. Кудай берсе бул жагына аз калды. Эми жолдон тартып кетебиз. Аз талайка калат бир шеригибиз. Ошол туугандар, мына фурада Москвадан келиптир. Өтө уктап койдум. Кеттик дальше. Авасы башка го, Кыргызстан авасы башка. Кеңир дем аласың го. Кочкаратанын базары, Кочкаратан. Кочкараталыктар барбы? Центр ошерде. Токто жигар өтүп кетейин. Шашылыш кеттим. Жалабат. Бир адам. Кочкарата. Алату өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, канымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим
Kırgızstan Qanday genem Kırgızstan ekinchi genem Kırgızstan Tuylagan tulpar ulungmun tuğarmap berem Kırgızstan Kırgızstan demim Kırgızstan kalamdık demim Kırgızstan 5 gündük ömrümdögü beyişim menin Kırgızstan Kırgızstan alga Kırgızstan Kırgızstan yaşa Kırgızstan sen güldüp ösü beresin kız ulung barda Kırgızstan Kırgızstan Men tam berdim erkekçe мына маралды. Стречка менен урруп атат го. Шеркин азыр эле бир иштеп өттү. Портер өтүп кетти. Мына артта келип атат. Стречка менен келип атышат. Мен жаныма келсең кое бербейм, кечирип кое бербейм да. Мына жагынан урдуруп атат. Мына кысылып киргендерди. Жөн эле сабыр кылып кете бербейсиңер дейм да. Мына жагынан урдуруп келип атышат. Мынанын чакырганы желаниясы албай калыптыр го. Мына кирип койгулачы. Зорго эле калыптыр. Зорго калыптыр. Шеже бер дейт. Кондитердик үйү дейт. Ке жигер ке деп атат. Келчи дейт. Лицосу көрүнбөй калды. Зорго чакырды го. Өзгөнгө келдик, өзгөнгө туугандар Кудай берсе жетип келдик, мына жетер жерибизге. Мында бир такси жүрөт. Az barıp çalam dökü. Өшүп туруп мен сүйлөп алайын. Çok çok var dökü. Өзгөн деп, өзгөн арака куршап коебуз да амайдан жетебиз. Өткүлө туугандар өтүң аба, өтүң. Аван жүрөгүм кең баламда. Чык братан сен, чык. Туугандар Кудай берсе келдик, мынакей жеттик. Саатты карап койчу, телефон көрсөтүп койчу. Канча болду? 8'den 04 öttü. Bu российский bir. 8'den? Так, ошо Россиянын сааты менен 11:35'те чыкканбыз. Азыр 8'den 4 өттү. 3 саат. Разница ошондо. Так, 3 суткага жетпеппиз да. Эми 3 суткада кирип келдик. Куршапка чейин Москвадан. Ошол туугандар. Анан үйгө жетип шашпай анан эсептеп, бирок мен примерно эсептеп койдум, бензин 12 000 бензин кетип калды. Кетtik. Men жетишем го, мен жетишем го. Шунтетте. Вот ты вообще кто такой, чтоб мои нервы беспокоить, а? Ты кто такой, чтоб мои нервы злить, а? Кто такой? Вот, чтоб мои нервы, вот, личные мои нервы злить. Айыл деп. Туугандар, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Эсти алдык. Расходду бир айтып коеюн, Расход общий 40 600 теңгеге бензин куйганмын. Жазган бензиниме жазып коюптум да. 5500, 7000, 7100, акырында 10 000 теңге койдум. Границага 150 км калганда. Ошо менен да Канза кирип келдим. Общий 40 600 теңге, анан 2,5 000 бензин экен. 10 000 теңгени алмасам 43 000 теңге болгон. 10 000 рубльди алмасам 43 000 теңге болгон. Где-то бензин 11 500, 12 000ге жетпеген бензин кетти рубльга. Үйгө чейин, келгенге чейин, Ошко чейин. Кушап өзгөн да. Эми Ош нараган 30 км. 11 500 где-то ошол расход кетти. 1200 страховка, 1000 рубль сим-карта. Общая сумма 16 000 рубль. Жолдашынан супу алдык, ошо менен 16 000 рубль менен кирип келиппиз. 2,5 сутка деп коюптум кече. 2,5 сутка меселе. 2 сутка 6 саат. 2 сутка 7 саат, 2 сутка 8 саат ошондой эле келиппиз.
3 сутка жетпей үйгө келдик. Ошондой Казакстанда бир эле гай тосту, негедир. Тоспой калганбы, билбейм. Ошол туугандар Кыргызстанга эсен аман келдик, Кудай буйруса. Бир айга жетпей 20 күндө кайра кайтабыз. Анан комментарий жазып коюңуздар. Кызык болгон болсо кетип атып дагы бир тартып кетейин. Кетип атып кайра машина менен кетебиз. Ошол туугандар кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Эгер каналга каттала элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып, поддержка берип коюңуздар. Бул сиздер үчүн оңой эле, биз үчүн өтө маанилүү туугандар. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.